Değerli peygamber aşıkları, demin selam gönderdik. Maşallah. Evet, büyük bir coşku var. Eller kalksın havaya, ses verelim dünyaya. Eller havaya, ses verelim dünyaya. Aşkınla Muhammed yolundayız yolunda. La ilahe illallah. Resulullah, la ilahe illallah. Değerli peygamber aşıkları, aramızda çok değerli bir misafirimiz, konuğumuz var. Evet, günün anlam ve önemine binaen konuşmalarını yapmaları üzere Dünya Alimler Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Muhyiddin El-Karadai huzurlarınıza arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Benavi Huday gevrev bexşindev mihraban. Salavi xwatan leserbe eybra و خوشکان. خدای گەورە ئەجرتان بداتەوە لەسەر ئەوەی کە تەحملی گەرما و سەرما ئەکەن لەبەر خاتری حەزرەتی محەممەد الموستەفا صلی الله عليه وسلم. برانی خۆشەویستان، خوشکانی بەڕێزان، ببورن بە زوبانی عەرەبی قسە ئەکەم، دوایی تەرجەمەتان بۆ ئەکەن بۆ زوبانی کوردی یان تورکی. ئەمەوێ بڵێم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عظمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تكمن في عدة أمور لم تتحقق في أي شخصية من الشخصيات الدينية أو التاريخية على مر الزمن. Sevgili kardeşlerim, şu sıcağa rağmen buraları doldurdunuz. Allahu Teala hepinizden razı olsun. İlk konuşmamın girişini Kürtçe olarak sizleri selamladım. İnşallah Arapça ile devam edeceğim. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın azametini, yüceliğini ve onun vasıflarını hiçbir insanda bulamıyor, göremiyoruz. Ne dini bir şahsiyette ne de siyasi bir şahsiyette onun yüceliğini, azametini ve sıfatlarını bulamıyoruz. لسرب على مدى التاريخ الشخصيات الكبيرة أو الأمم العظيمة إما أنها تكون شخصيات دينية محضة أو تكون شخصيات أخروية محضة أو تكون شخصيات دنيوية محضة وشخصيات مادية محضة. أما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله فهو قد جمع بين الدنيا والآخرة، بين العدل والعزة وبين الرحمة والرأفة. Kardeşlerim, büyük milletlere baktığımız zaman tarihin tümünde büyük liderlere, önderlere baktığımız zaman onların belirgin özelliği ya bütünüyle uhrevi olarak dini anlamda ortaya çıkıyor veya dünyevi olarak onların özellikleri ortaya çıkıyor. Fakat Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'da hem dünyevi olarak hem de uhrevi olarak bütün özellikler kendisinde barındırılmaktadır. Kendisinde adalet ve merhamet kendisinde bulunmaktadır. حتى في زمننا هذا نرى أن الأمم الغربية أولت العناية بالجانب المادي والعقلي والعمران والتقدم ورفاهية الغربيين، ولكنها تخلت عن الكفة الثانية
عن العقيدة، عن الإيمان، عن الأخلاق. واليوم نرى آثار ذلك في تعامل الدول الغربية في غزة العزة. Kardeşlerim, şu anki zamanımızda da, bu asırda da bunu görmekteyiz. Bu asra baktığımız zaman Batı devletleri bilimde, ilimde, teknolojide vesaire bunlarda ilerlediler. Fakat onlar ahlakta, adalette ve insani olan durumların tümünden de mahrum kaldılar. Bunu Batı devletlerinin Gazze ile, Filistin ile olan muamelelerinde görmekteyiz. وكذلك في المقابل نجد أمما أخرى لا تولي العناية بالدنيا ولا تولي العناية بالعلم ولا بالحضارة ولا بالتقدم ولا بالإبداع. Ve öte taraftan başka milletlere de baktığımız zaman onlar da bilim, teknoloji ve benzeri şeylere önem vermiyorlar. Medeniyetlerin kalkınmasına önem vermiyorlar. أما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فبأمر من الله أقام الأمرين، أقام الدنيا وأقام الآخرة، واعتمد على الوحي كما اعتمد على العقل، وعمر الدنيا كما عمر الآخرة، وقرأ الدنيا وقرأ الكتاب المنظور وهو القرآن الكريم كما قرأ الكتاب المسطور وهو هذا الكون، ولكنه كانت قراءة في ظلال العقيدة وفي ظلال الأخلاق. اقرأ باسم ربك. Kardeşlerim, bizler Allah'ın Peygamber aleyhissalatu vesselama vahiy etmesiyle şunu görmekteyiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem dünyayı hem de ahireti bir arada tutmuştur. Allah'ın ona verdiği vahiy ile. Yine kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ona verdiği kitap, yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ışığında ve yine de aklı da bir tarafa atmadan bu kainata bakaraktan bu kainatta nasıl muamele yapılması gerekiyorsa o şekilde hem dünya ve hem de ahiret noktasında Peygamber aleyhissalatu vesselam hayatını sürdürmüştür. وكذلك أيها الإخوة الأحبة كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الشهادة من الله تدل على أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى وبالخلق العظيم في الحروب وفي السلم وفي السلام ومع المسلمين ومع غير المسلمين حتى مع الأعداء كما نذكر بعض الأمثلة. Kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah-u Teala en güzel bir ahlak ile vasıflamıştır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki ya Muhammed aleyhissalatu vesselam sen en güzel ahlak üzeresin. Onun ahlakı savaş zamanında da en güzel şekliydi. Barış zamanında da onun ahlakı en iyi bir şekildeydi. Bununla ilgili inşallah sizlere bazı örnekler vereceğim. كلنا يعلم ماذا فعلت قريش بالرسول صلى الله عليه وسلم من الإيذاء ومن الإخراج ومن محاولة القتل بل وقتل بعض صحابته الكرام وبعض الصحابيات الكريمات. ومع ذلك 13 عاما في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك 8 سنوات في الحروب
لاجتثاث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الخلق العظيم حينما فتح مكة قال: لم يأخذ بالانتقام، لم ينتقم منهم، لم يقتلهم، لم يذبحهم، لم يقم بعبادتهم رغم أنهم كانوا يستحقون، وإنما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلق سراحهم وأعطاهم الحرية الكاملة. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatında Kureyş ile yaşadığı anları görmekteyiz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam 13 yıllık Mekke döneminde kendisine eziyet ediliyor, kendisine işkence yapılıyor, sahabeleri şehit ediliyor, hatta sahabe bayanlar şehit edildiler ve kendisini Mekke'den çıkardılar ve Medine'de de 8 yıl boyunca Mekke müşrikleriyle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam onlarla savaştı. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sahabelerini şehit ettiler. Fakat sonunda Mekke'nin fethinde ise Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekke'yi fethettikten sonra onlardan intikam almadı. Bilakis onlara şöyle dedi: gidiniz, hepiniz serbestsiniz, hürriyetinizi yaşayınız diye buyurdular. كلنا يعلم أن اليهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، سمموه، أعطوه السم، وحاولوا قتله، وتآمروا ضده، وجمعوا الأحزاب للقضاء عليه، ولكنه مع ذلك عندما يأتي المحكمة أو عندما تأتي دعوة ضد يهودي اتهم زورا بأنه سرق شيئا، فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات: ولا تكن للخائنين خصيما. أنصف الله سبحانه وتعالى وأنصف الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحكم لهذا اليهودي الذي ينتسب إلى هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kardeşlerim, hepimiz biliyoruz, Medine'de Beni Nadir Yahudileri, Beni Kaynuka Yahudileri ve orada bulunan bütün Yahudiler Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı öldürme suikastleri yapmaya çalıştılar. Onun yemeğine zehir bıraktılar, onunla savaştılar, düşman ordularıyla birleşip Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı yok etmeye çalıştılar. Fakat bunların tümüne rağmen hırsızlık ile itham edilen bir Yahudi için Allahu Teala gökten ayetler nazil etti. في إحدى الغزوات وفي إحدى الحروب رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما هذه تقاتل حتى تقتل، إني بريء ممن فعل هذا. Bir savaşta Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir kadının öldürüldüğünü görünce şöyle dedi: bu bayan savaşmıyordu ki onu öldürdünüz. Şüphesiz ki bu işi yapandan ben beriyim diye buyurdu. أذكروا إخوتي الأحبة هذه الأمثلة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي غيض من فيض، لنقارن بين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام العظيم وبين ما تفعله الصهاينة المجرمون وأمريكا ومن معها، كيف دمروا وقتلوا وذبحوا وانتقموا في عبادة جماعية لم تهتز لها قلوب هؤلاء المجرمين لا من الصهاينة ولا من المسؤولين الأمريكيين أو البريطانيين. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatından sizlere bu misalleri
şunun için verdim. Sizlerin bugün Amerika'nın, İsrail'in, Siyonistlerin Gazze'de Müslüman kardeşlerimizi öldürmeleri, onları acımamaları ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke'de, Medine'de gayrimüslimlere gösterdiği o güzel şeylerle karşılaştırmanız için bu örnekleri sizlere verdim. كانوا قبل غزة قبل طوفان الأقصى كان هؤلاء الغربيون يتشدقون علينا ويتكلمون عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الأطفال وحقوق المستشفيات وحقوق الصحفيين وإلى آخرها. اليوم في غزة كل هذه المبادئ دمرت، لا أقول انتهكت. كل هذه القوانين قامت اليهود بالدوس عليها بالأقدام ولم تتحرك قلوب هؤلاء الساسة من الأمريكان والغربيين مع الأسف الشديد. Aksa tufanına kadar Batılılar, Amerika ve Batılılar kadın haklarından bahsediyor idiler. Hasta haklarından, hastanelerin korunmasından, çocuk haklarından vesaire insan haklarından bahsediyordular. Fakat kendileri de kurdukları bu kanunları hepsini Gazze'de, Filistin'de ayaklar altına aldılar. إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، نحن حينما نتحدث عن هذه القضايا نريد أن نثبت للعالم بأن ما يسمى بنظام الأمن والأمان والسلم والسلام اللذين قامت عليه أو عليهما الأمم المتحدة انتهى هذا النظام مع الأسف الشديد. فاليوم أحوج ما نكون إلى نظام عالمي جديد، ولا يعتقده عاقل أن هناك نظاما عادلا ثابتا لا يتغير بتغير الأشخاص سوى الإسلام، سوى مبادئ الإسلام. Kardeşlerim, Avrupalıların kendi aralarında kurdukları düzen ve nizam şu an görmekteyiz ki kayıptadırlar onlar. Bu nedenle insanlık şu an İslam nizamına, İslam'ın adaletine ihtiyaç duymaktadır. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام وبخاصة أنا أحدثكم وأوجه الكلام إلى شعبنا أحفاد صلاح الدين، الشعب الكردي أحفاد صلاح الدين، هذا الرجل البطل الذي حرر القدس ووحد الأمة وأقام الدولة الأيوبية في معظم بلاد العالم العربي والإسلامي. ما أحوج الشعب الكردي إلى أن يقتدي بقائده سيدنا صلاح الدين ثم بقدوته الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Bugün sizlere kardeşlerim Salahaddin el-Eyyubi'den de bahsedeceğim. Sizler Salahaddin el-Eyyubi'nin torunlarısınız. Siz Kürtler nasıl ki Salahaddin el-Eyyubi Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturdu ve Eyyubi devletini kurdu ve birçok İslam ülkesinde Salahaddin el-Eyyubi'nin kahramanlıkları yayıldı. İşte bugün sizler Kürtler olarak Salahaddin el-Eyyubi'yi takip etmeniz lazım ve en yüce önderiniz olan Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı takip etmeniz gerekir. الشعوب العربية والتركية والكردية كلها جربت الغرب، ولكن الغرب لم ينصف هذه الشعوب أبدا، وإنما تآمر الغرب من خلال اتفاقية سايكس بيكو على هذه الشعوب، وبخاصة هذه الشعوب الثلاثة، الشعب التركي والشعب العربي والشعب الكردي، ولم نستفد من أمورهم شيئا سوى المؤامرات التي مزقت الأمة الإسلامية
ومزقت الشعب الكردي والشعب التركي والشعب العربي وبقية الشعوب. Kardeşlerim, Arap milletleri, Türk milletleri ve Kürt milletleri, bunların tümü Avrupa'yı denediler. Avrupa'nın kanunlarını, nizamlarını denediler. Fakat Avrupa ne Araplara, ne Türklere, ne de Kürtlere hiç acımadı ve onların getirdiği kanunlar da hiçbir şekilde bu halklara hiçbir şey vermediler. إخوتي الأحبة وأخواتي الكريمات، لذلك أنا أوجه دعوتي وندائي إلى أمتنا الإسلامية جمعاء بمن فيهم الشعب الكردي والشعب العربي والشعب التركي إلى العودة إلى الإسلام الحقيقي الذي يعطي الحقوق للجميع ويحقق المساواة بين الجميع دون أي تفرقة، ويحقق العدالة ويقيم دولة العقيدة والأخلاق على أساس المساواة بين جميع مكونات الأمة. Kardeşlerim, şuradan sizlere son olarak şunu söylemek istiyorum ve bütün İslam alemine şunu seslenmek istiyorum. İslam dışında sizin hak ve hukuklarınızı gerçek manada verecek hiçbir şey yoktur. O zaman tekrardan İslam dinine dönüş yapmamız lazım. Hak ve hukukları hiçbir fark araya koymayan tek din İslam dinidir. وأخيرا إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات، يجب علينا جميعا أن نقف مساندين لإخواننا في غزة، مساندين لإخواننا في غزة، سواء كانوا إخواننا المقاومين أو إخواننا المدنيين. يجب علينا شرعا وعقلا وطبعا وفطرة مساندتهم كل في موقعه. فبارك الله فيكم. Kardeşlerim, şunu da sizlere söylemek isterim ki hepimizin üzerine şer'en, aklen, insaniyeten vaciptir ki Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize destek olup onlarla beraber olup onları her platformda desteklememiz gerekir. وأخيرا أقدم شكري ودعائي واحترامي لاتحاد علماء في كردستان، اتحاد علماء الكردي واتحاد العلماء في المنطقة، في هذه المنطقة. وأقدم شكري كذلك لجمعية أحباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقدم شكري لحضراتكم حيث تحملتم وصبرتم على هذه الحرارة وعلى هذه السخونة، فلكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله سنلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض الكوثر ونشرب من يده المباركة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وننسى هذه الحرارة وننسى هذا العطش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kardeşlerim, buradan Alimler ve Medreseler Birliği İttihadül Ulema'ya ve peygamber sevdalılarına teşekkür ediyorum ve şu an bu meydanı dolduran siz halkımıza da teşekkür ediyorum. Bu sıcağa rağmen, bu kızartıcı sıcağa rağmen bu meydanı doldurdunuz. İnşallah kıyamet gününde Peygamber aleyhissalatu vesselamla beraber olacağız. Onun Havd-ı Kevser'inden, onun mübarek ellerinden içeceğiz artık bir daha susamamak üzere.